Si Kristo basta mukuan gani siya, musulti, mutingog or mutanaw, kanunay yung naghatag og pagtulunan kay mao may iyang tumong sa pag-anhis kalibutan aron tatudloan sa dalan sa kaluwasan. Mao na nga wa gid siya isulti nga dili motudlo sa insakto. Nya usahay ang iyang pagtudlo insulto para sa mga tao. Mao na ang ending siyang kinabuhi gipatay gid siya. Pero wa gud siya maghuna-huna nga insultohon ang tao, ang iya motudlo lang. Mao na imagine lang ning nahitabo karon sa atong ebanghelyo, ang nagdapit niya og pangaon didto siyang balay, iyang ginganlag buang. Kamo kuno mudapit mo karon mo pista mo ta karon Sabado basig na ay maghikay ninyo or ako ba dinhi na ako'y dinapit nga mga bisita nya ingnon ko pagkabuang gid nimo padre. Papulion ako ditso tuga-tugang kagani nga buang man day ko always inyo. Tuga-tuga kag kaon kay biya nimong hiluan. Pero si Kristo grabe gyud no. Ano bang makaingon ta usa man ni siya, wa man tingali ni siya respeto. Mas importante magod ni Kristo ang kaluwasan nato kaysa pagrespeto sa atong emosyon or sa ato bang prinsipyo. Wa siya pakialam anang emosyon nato o sa atong prinsipyo, basta mo sukwahi na gani or makahimo na gani tagsala, sultihan gid ta niya. Bahala nagsiya maoy maigo sa atong kabuang. Ug mao ni ang hagit natong mga Katoliko. Kana bang kamautang musulti pero wa tay intensyon nga pasakitan ang tao kung dili luwason. Luwason ba? Nya mailhan man na nimo. Kung musulti gani ka nga para sa kaluwasan sa imong isig katao, unsa man? Dili ka masuko niya. Musugot ra kang masuko siya nimo, pero dili ka masuko niya. Ang anak mo na siya tinod kamo og musulti mo sa inyong mga anak unsay maayong buhaton. Zaman, di mo masuko. Labi na gyud musupak. Masuko mo dili. Suko no. Yawan on mo. Dili mo Diyos nun. Kay ang Diyos, ang Ginoo, basta musulti gani siya, masakitan ka, masuko ka, okay ra niya. Kaya nga naman, wa man siya masuko nimo. Mahigugma ra man gyapon siya. O kana mo para nako trademark na sa usa ka Kristiyano, sa usa ka disipulo og sumusunod ni Kristo. Muna sa una natong pagbasa, si San Pablo nang insulto sad. Ang iya pag yung giinsulto, iya pag yung mga kaliwat nga mga Hudiyo. Siya di na importante ng patuli diha og di ka tinuli kay sa una gud ila kanang laki basta tulion gani na ang pasabot ana limpyo ka, gidawat na kas Ginoo. Kay para nila dili ra man na siya hygienic kung dili ritualistic. Kana bang maunay makapahimo nimong sakop sa banay sa Ginoo kanang circumcision. Nya si San Pablo kay nagsangyaw naman siya dito sa mga pagano nga dili man to sila circumcised. Nya wa day Ginoo. Matod pang San Pablo di ina na mo importante. Unsa may importante? Itong katapusang pulong niya, unsa may importante? Unsa to giingong San Pablo sa katapusan aning atong letter to the Galatians 5:1-6. Wa mo kibaw no. Wa manggid mo maminaw. Pareha ra man ta. Ug wa pa sa ko magtamod ani, wa sa ko kabatyato. Unsa may labing importante? Matod pa ni San Pablo, ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Kana bitang mituo ka sa Ginoo, unya nagbuhat ka pinaagi sa Ginoo kay ang Ginoo gugma man. Kana bang Dios nung mga buhat? Pananglitan kamo, nituo mo sa Ginoo.
Nya wa mo mangural sa inyong balay. Ug mangural ka, nahigugma pa ka sa imong silingan. Ingka, posible sa noon. Diya beto tinungutanan ako. Ikaw, Pader, sige kag ingon anang kural. Ako, nangural ba ako, Pader? Pero nahigugma man ko sa akong silingan. Nako, sige, i-probe na ko nga kanang imong kural, bunga na sa imong gugma sa imong silingan. Kamo ko na ba, i-probe ko na ba, nga ang inyong koral, bunga sa inyong gugma sa silingan. Sige, sige. Ako, makaprobe man ko, nga kining koral sa simbahan, kanang gate-gate diya, bunga na sa gugma na ko silingan. Okay ka mo, makaprobe mo, nga bunga na sa gugma. Wa mo ayaw. Yan, ingon din siya nga, ang amo ko mga silingan pa der kasagaran, mga kawatan, daghang kay diha, kay daghang kay diha sa kilid sa amo nga mga buangon ba kanang mga squatter ba. Ana. Muna akong gikural pa der aron dili sila matintal og pangawat. Ana. Kay di man mananghid pa der, mangunga man niya sa bayan ang di mananghid. Nako, sakto sa no. Nya unsa may imong gibutang sa inyong koral? Wa naman ka, di naman sila kapangawat. Nya mukatkat ba yan as koral? Nya mukatkat sa koral, sa may imong buhaton. Insya Allah, badlungon sa pader. Nakunyag din pa to, Nako na maayo ay, imong koral, haron mahimo ng nindot para sa imong silingan, himo ana nga, ali, aron di sila mangawat, pero ablihi imong pultahan, para kamao silang musod og pultahan, kay sugo manas Ginoo nga moagi gyud kas pultahan, ayaw kat-kat koral. So, mailhan ni mo kinsa tong kawatan kay mo kat-kat koral, pero hangyo sila nga agi mo pultahan. So, ang imong koral, imbis nga imong ibutang post-Nobel, butangin na diha og ang gustong musulod, agi mo pultahan. Igabot nila sa pultahan, pagtuktok or pag-doorbell og ikaw ablihan, pangayo og ikaw hatagan. Di ba? Gospel man na. Sige ko na ba? So ay ko na ninyong butang. Unsa may mahitabo kung kitang tanang Katoliko, inaana na ta. Ikaduha, pangutanan na ko niya. Nako niya, nangural ka, wa maglisod sa agianan ang inyong kuan, inyong silingan, katong unahan. Wa maglisod sila sa agianan. Isa, ay nay, agianan pa dero. Nako, makasod ilang multicab. Isa, adi sa dako na sa kayo na tanan. Hatagam na ko sila og right of way. Mga 1 meter lang pa dero. Makagi namang tao anan ko dili pagi-ag yung multicab guban ang inyong koral iguli ni moron dito aron nahigugma jud gas imong silingan. Wow siya din na sa mahimo pa doon kamahal si yuta din nya atulan nang ihatag. Ni so good na siya value si yuta. Mao na usahay ang ato bang batasan magsigi ra gid tag pahayahay tong kaugalingon unya dili deta ka maong manghatag sa mga nanginahanglan. Muna nga ningon si Kristo diri, sige mong panglimpyo anang inyong tasa. Unya ka nang gisud ninyo sa inyong tasa, inyo ng mga inilog gikan sa mga kabos. Ingon siya, kuhaan ng sod sa inyong tasa, ug ihatag ngadto sa mga kabos, ug malimpyo ang tanan ninyo. Huna-huna, lawas o kasing-kasing. Kana bang kamaong natang mahigugma sa mga nanginahanglan. Muna magunsa man og porti natong praise sa Ginoo, Lord, gi-bless gyud ko nimo kay successful kayo akong negosyo. Porti na nakong datua, Lord, sa una porti na kong pobriha. Salamat kayo. Pero hunahuna ako no, wa ba kay kabos nga gihikawan sa iyang panginahanglan tungod anang imong pangambisyon nga maarang-arang kapag kabutang. Wa ba kay giyatakan? Wa ba dihay mga tao nga nagsigi intawag tan-aw nimo nga motunol sa imong kamot pero porti gid nimo ka sukua kay galagot jud kanila. Labi na gyud tong mga wa mo respeto nimo. Una gabi gamiting mis mga Eucharistically ministers isip gamayng input para sa ilang renewal niya kay sila may akong piyalan aning mang-distribute aning atong mga bugas na para sa mga kabus na tong pamilya, mga 1,000 man na ka putos-putos, ato pa mga 1,000 ka pamilya, na kung kani ikaupat na rabanin natong panghatag. Basin ba ya?
inyo lang gibalik-balikan og hatag ang inyong nagustuhan, nya gibalik-balikan lang po ninyo og saylo ang tinuod nga nanginahanglan tungod kay wa ka kagusto niya. Labi na gyud og dili siya Katoliko. Naku kanang dili Katoliko nya naglisod simba ko lang tagai. Oh, labi na nang sigig daot nato nga mga Katoliko. Kana bang mga relihiyon nga magsigig daot nato ba? Kana og naglisod na tagai. Isa unya pa dir og dauto na sa tagbalik nako nindot ta tagai na sad. Unya kung naglisod sila sa ilang balay kay way atop hapit atong ilisag atop. Nya glisod gani kay bungbong atong himuag bungbong. Nya kay wa man say flooring atong flooringan. Nya human dauton dayon ta. Nya sa nindot dili. Kana nindot kayo. Sugdi na sa inyong silingan kana mga libakira kayo maunay atimanag maayo. Kung wa na siya ikapa-eskwela siyang anak ikay gasto. Aron libakon kag maayo. Saban, okay na ninyo? Nindot? O niyaron po ang kabit sa imong bana, naglisod. Way ikagastos ospital sa iyang anak. Nga sa, anak sa diya sa laing laki. Nya wa siya ikagastos ospital. Nya nakahibaw ka. Saban, gastuhan nimo dili. Duko-duko na. Mauna ingos Kristo, limpyuhin ang sulod ninyo hugaw kay nang sulod ninyo na ang mga pagdumot, na ang pagkaisipan, na agyong pag-ingon nga sadaan ko na sila, kasaad ko na sila nako. Kita, pila may sa natos Ginoo. Kapila man ta nagbalik-balik og pakasaha sa Ginoo, sige lang sa siya balik-balik og hatag natong pasaylo og mga grasya nga way limit. Ang mahal nga birhen diha sa atong pagpangadsi sa Santos nga Rosario, naghatag natog modelo. Balik-balika og ampo ang amahan namo ang maghimaya ka Maria aron sad magbalik-balik og kalab-as sa imong hunahuna ang pagsunod nako. Labi na ginang moingon naka Santa Maria. Unsa to na? Unsa na sumpay na? Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala, balik-balika intaw nagdawat nga ikaw makasasala ka, parihara sa kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa or kanang mga manuyupay, kanang mga kawatan, kanang mga tulisan, kanang mga rapist, pariharata, pulos ta makasasala. Ang atong sala pariharag silot impyerno, pero ang question kinsay ka maong muhinulsol, kinsay ka maong muhigugma, maoy malangit. Pero pulos ta makasasala. Ang kadtong kamaong mo paubos o muhinulsol, unya muhigugma sa iyang isig ka makasasala, kana maunay malangit. Nga naman, batasan man na ni Maria, batasan man na ni Kristo, nga bisan pag ang naglansang niya sa cross, iya gyapong gihigugma. Nya kun mosunod ta ana, pinaagis atong pagampo sa rosaryo, kana ditso kas langit. Sige, manindog na ta mga langit nonon.